Now, President Biden says Washington is discussing with Israel the possibility of Israeli strikes on Iran's oil infrastructure. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Intwaro kirimbuzi. Inkuru yabuze kibara, ishyano ryacitse umurizo. Amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati hatararanzwemo ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi, ariko ubu noneho hari ubwo bakoze igiye kwifashishwa. Isiraheli niyo bizwi neza ko izifite, gusa yakomeje gushinja Iran ko nayo izikora, ariko yikabihakana. Vuba aha nibwo byamenyekanye neza ko Uburusiya bumaze igihe kinini bukorana na Iran mu kuzamura iterambere ry'iki gihugu mu by'intwaro kirimbuzi, hatari ukuzibagurisha ahubwo kubafasha kuzikorera. Ibyo byatangiye gusakara ubwo hamenyekanaga umugambi wa Isiraheli wo kurimbura ahantu hose muri Iran hatunganyirizwa ingufu kirimbuzi. Iran yabiteganya gukoresha intwaro kirimbuzi. Ku munsi w'ejo kuwa kane, Isiraheli yakoze ikosa rikomeye ryo kurasa misile nyinshi ku birindiro by'ingabo z'Abarusiya zirwanira mu kirere muri Syria. Uruhande rw'Uburusiya ruraza gukora iki kuri iki gitero? Isi yose yitegerezanyije ubwoba bwinshi uko Uburusiya buri bwitware kuri ubu bushotoranyi. Uburusiya bwabaye umufatanyabikorwa w'igihe kirekire wa Isiraheli mu bihe bitandukanye. Bwumvikanye bwamagana iby'Isiraheli ikorera muri Gaza bisa naho bushyigikiye Hamas. Uburusiya kandi mu ntambara yo muri Syria bwafatanyije cyane n'abasirikare ba Iran mu kurwana ku ruhande rwa Perezida Bashar al-Assad. Vladimir Putin uyobora Uburusiya yagiye ahura na Benjamin Netanyahu uyobora Isiraheli mu bihe bitandukanye, bakagira uruhare mu isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye atandukanye ku mpande zombi. Kuva Uburusiya bwatangiza intambara kuri Ukraine, Iran yahindutse umufatanyabikorwa ukomeye w'Uburusiya cyane cyane mu bya gisirikare. Abanya-Ukraine mu mitwe yabo hazahoramo Shahed 149 drone zahawe Abarusiya bikozwe n'abanya-Iran. Iyi yabaye iturufu y'intsinzi y'igihe kirekire kuri Putin n'ingabo ze muri Ukraine, kuko Ukraine n'abafatanyabikorwa bayo baburiye igisubizo y'intwaro. Iyi ntwaro yamennye amaraso menshi y'abasore, inkumi, abagabo, abagore ndetse n'abana ba Ukraine ndetse n'ibikorwa remezo. Shahed 149 Gaza. Iyi ni intwaro ya kabiri mu zikomeye ziri mu bubiko bw'ishami ry'igisirikare cya Iran kirwanisha drone. Yamuritswe mu kwa gatanu kwa 2021 ihabwa izina rya Shahed 149 Gaza. Kuki Gaza? Bayitiriye Gaza kubera intambara yari imaze kubera muri aka gace ihangarishije Palestine na Isiraheli, bahira iryo zina bagamije guha icyubahiro abayisilamu bose baguye muri iyo ntambara. Iyi drone y'abanya-Iran igereranywa na MQ/9 Reaper y'abanyamerika, uko ifite ubushobozi bwo kogoga ikirere igihe kiri hejuru y'amasaha 28, ishobora kandi gutumwa ku birometero 2500 cyangwa se mile 1562. Ifite umuvuduko wo kwiruka ibirometero 340 mu isaha imwe, yakwikura bombe 13 icyarimwe inikora ibikoresho bya elektronike bipimira 500. Shahed 149 Gaza iri muri drone nke zifite moteri yo mu bwoko bwa turboprop, ifite ikoranabuhanga riha kudatahurwa byoroshye n'umwanzi. Igihe Shahed yamurikwaga cyari kigurutswa mu kirere cya mbere Iran igize, gifite ubwoko bwa moteri iboneka hake mu isi. In return for operasiyo zakozwe n'igisirikare cyacu nicyo kintu gito twagombaga gukorera leta y'abazayoniste iri kugerageza kwigarurira ubutaka bwa buri umwe. Nicyo twabonaga gikwiye Abayahudi, umuryango w'abanyabyaha bahora banyotewe amaraso. Uruhare rwa leta ya Kisilamu ya Iran ruzakorwa igihe cyose kandi neza, fully and completely. Umuriro watse mu ijoro ryo kuri wa kane rishyira kwa gatanu. Indege z'intambara zimwe z'inyurukansi zo mu bwoko bwa F-16I za Isiraheli zasutse ibisasu byinshi ku nyubako iri mu murwa mukuru wa Liban, Beirut, hafi y'ikibuga cy'indege cya Beirut, maze ihinduka umuyonga. Cyari kigamije iki? Nk'uko tubikesha New York Times, abatasi ba Mossad, ikigo cy'ubutasi cya Isiraheli, bari bamenye ko mu buvumo hasi cyane bw'iyo nyubako iri hafi y'ikibuga cy'indege hari kuberamo inama y'abayobozi bakuru ba Hezibolla yari iyobowe na Hashem Safieddin, uwo byari biteganyijwe ko agomba gusimbura Hassan Nasrallah uherutse kwicwa mu kuyobora uyu mutwe w'abarwanyi wa Hezibolla.
Iki gitero nticyabashije kumuhitana, ahubwo cyahitanye Mohamed Youssef Anis wari umaze imyaka irenga 15 ari mu bahanga mu bya siyanse muri uyu mutwe, wagize uruhare rukomeye mu kwigira kwa Hezibolla mu bijyanye no kwikorera intwaro zabo bwite. Hashem Safieddine warusimbutse, we ni umuyobozi w'akanama nshingwabikorwa Head of Executive Council muri uyu mutwe, akaba ari nawe uri kuyobora by'agateganyo. Safieddine kandi yabaye inkoramutima ya Nasser igihe kirekire kuko baminurije mu ishuri rimwe igihe kimwe bari kwiga ibijyanye na teoloji. Nasser na Safieddine kandi binjiye muri Hezibolla mu minsi yegeranye, uburyo igihe bayimazemo cyenda kungana. Inzobere mu bibera mu burasirazuba bwo hagati zivuga ko Nasser yamaze igihe kirekire ategurira Safieddine kuzamusimbura. Isiraheli yarashe mu gace ka West Bank mu mujyi wa Turkalem muri Palestine ikoresheje indege cyangwa se fighter jets, maze abanyapalestine 18 bahita babipfiramo. Irasa nk'iri ni ubwa mbere ribaye mu gace ka Turkalem kuva intambara ya Intifada ya kabiri yarangira. Ku mbuga nkoranyambaga kandi hagaragaye video y'indege z'intambara za Iranian warplanes zigaragiye perezida wa Iran Bwana Masoud Pezeshkian wari ugiye mu ruzinduko muri Qatar. Muri iyi video perezida wa Iran Masoud yumvikanye abwira abapilote kashima cyane akazi bakora ndetse na Air Force ya Iran muri rusange. Ibi byafashwe nko kwibutsa Israel Qatar ifite imbaraga zo mu kirere yonyine ko na Iran yiteguye. Islamic Revolutionary Guard Corps, ingabo zikomeye za Iran zarahiriye kurinda impinduramatwara ya Kisilamu, basohoye amashusho atunganyije agaragaza misile za Iran zoherezwa muri Israel, maze muri ayo mashusho banacurangamo indirimbo y'intambara. Ibi byateye benshi kwibaza niba misile zoherejwe muri Israel zari igitero koko cyangwa ko ari ukwigaragaza cyangwa kumurika intwaro bikozwe na Iran mu byitwa military demonstration. IRGC kandi yanashyize hanze andi mashusho agaragaza misile balistike zifashishijwe mu gitero cyiswe Operation True Promise 2 giherutse kugabwa mu kirere cya Israel ziri gutungana. Amashusho yagiye hagaragara yagaragaje ikigo cya gisirikare cy'ingabo za Israel zirwanira mu kirere, Israel Military Air Base, cyangijwe uruhande rumwe na misile ya Iran yacitse uburinzi bw'ikirere bwa Israel. Israel kandi yasezeranije gusubiza kandi gakanda hababaza. Biden yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika zitazashyigikira Israel mu kurasa ku nganda zitunganya ingufu kirimbuzi za Iran. Umunyamakuru abajije Perezida Biden niba bashyigikira Israel mu kurasa ku nganda zitunganya petrol n'amavuta, Biden yavuze ko ibyo babyigaho. None niye muri Iran Israel ishobora kurasa mu rwego rwo kwihorera. Karg Island, all refineries crucial for making domestic petrol supplies. Some reported petrol queues already in Iran. Karg Island ni ikirwa cya Iran. Iki gicukurwamo kikanatunganyirizwamo peteroli nyinshi Iran yohereza hanze, by'umwihariko mu bufatanye na Saudi Arabia ndetse na Emirati zunze ubumwe z'Abarabu. Ubu ikibazo isi yose iri kwibaza si Israel izasubiza, ahubwo ni Israel nisubiza Iran izabikoraho iki? Muri Iran kuri wa gatanu habiri amasengesho yo gusezera bwa nyuma kuri nyakwigendera Nasser wayoboye igihe kirekire Hezibolla. Ni umuhango wayobowe n'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei wari umaze iminsi atagaragara cyane mu ruhando. Ku rugamba ruri kubera mu majyepfo ya Liban ubwo no majyaruguru ya Israel ku butaka, umuriro ukomeje kwaka hagati ya Hezibolla ndetse n'igisirikare cya Israel kirwanira ku butaka. Nyuma yuko ku munsi wa mbere w'urugamba abasirikare 8 ba Israel bishwe abandi benshi bagakomereka, ku munsi w'ejo kuwa kane byatangajwe ko hapfuye umusirikare umwe gusa wa Israel. Amashusho igisirikare cya Israel IDF cyashyize ahagaragara binjira mu buvumo Hezibolla isanzwe ikoresha mu kubikamo intwaro Israel yashinje uyu mutwe kuzakoresha mu kwangiza umutekano wayo. Jundi nitwa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Erega ubwo naguhaye ikaze. Yes, reka nongere mbaye ikaze kuri chaîne imwe rukumbi mukurikirana amakuru agezweho mu burasirazuba bwo hagati. Uyu munsi tugiye kuganira gato ku bufatanye bw'Uburusiya na Iran bwihariye. Reka nihute. Uburusiya biri gutekerezwa ko byanga bikunda buryo mwe cyangwa se ubundi
bugomba kuza gushyigikira Iran muri aya makimbirane ikomeze kugirana na Israel. Wakwibaza uti biteye bite? Ubufatanye bw'Uburusiya ikintu cya mbere gishobora kubugaragaza witonze neza ukareba mu bihe biheruka. Murabyibuka Hamas yagabye igitero kuri Israel, isi yose irahaguruka, yewe na perezida wa Jordania ituranye na Israel Marshal Abdullah wa kabiri bin Al Hussein aracyamagana. Kuki mugarutseho uyu mugabo Marshal cyangwa se umwami wa Jordania ni umugabo udakunda Israel na gake, ariko nawe yagaragaye yamagana igitero Hamas yagabye kuri Israel. Icyo gihe yarabyamaganye cyane, avuga ko bitari bikwiye, ariko biratangaje cyane kubona Uburusiya butarigeze bugira ikintu buvuga kuri icyo gitero. Uyu mugabo kwamagana iki gitero byatangaje benshi, kuko kuri master plan cyangwa se ku ikarita abazioniste bari bafite kuva kera bajya gutera Palestine cyangwa se batangira gushaka uburyo bakwigarurira ubutaka bwa Palestine, ari naho Israel yaje gushingwa. Bagaragazaga ko ubutaka bwose abanyapalestine batuyeho bagomba kuzabwimukaho, Israel bukitwa ubutaka bwa Israel, maze bakimurwa bajyana muri Jordania. Kubona umwami rero wa Jordania yaramaganye igitero Hamas yari yateye kuri Israel mu rwego rwo kwirwanaho ni ibintu byatangaje benshi. Ariko icyo gihe igihugu cy'Uburusiya ni kigeze cyumvikana cyamagana Hamas. Ubwo mvuze Hamas uhita wumva Iran, kuko Hamas ni umwe mu mitwe ikomeye Iran itera inkunga. Icyo gihe bisa nkaho Uburusiya bwagiye ku ruhande rwa Hamas. Ikindi wareba Israel ikimara guterwa, mwarabibonye mwese, yahise igira itya irihorera, yihora ku bitero bya Hamas. Uburusiya icyo gihe bwarahagurutse bwamagana cyane icyo gitero Israel yari ikoze cyo kwihorera kuri Hamas. N'uyu munsi abayobozi bakomeye, uwitwa Peskov uvugira Kremlin ibiro bya perezida w'Uburusiya, ndetse n'uwitwa Lavrov minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya, bagiye bagaragara haba muri UN haba mu biganiro n'abanyamakuru bamagana ibitero bya Israel muri Palestine. Kandi mu by'ukuri ibyo Hamas ya Palestine yari yakoreye Israel byo batabyamaganye. Wakwibaza uti kubera iki? Ibyo byose byakubera ishusho igaragaza ko byanga bikunda mu buryo mwe cyangwa ubundi Abarusiya bashyigikiye igihugu cya Iran. Reka nongere nihute nkwe nk'ikindi kimenyetso nawe ushobora kwibonera. Ejo bundi Iran igira itya yohereza ibisasu byinshi mu kirere cya Israel. Amahanga yose arahaguruka aravuga ati ibi si byo, ntibikwiriye kubona Iran ivogera ubusugire bw'igihugu nka Israel ikakigabaho ibitero. Abantu benshi barahagurutse bavuga ko Iran yakoze igikorwa kidakwiye, ariko Putin na leta ye baryumaho, nibagira ikintu n'iki na gito bavuga kuri izi misile za Iran zoherejwe mu kirere cya Israel bavogera ubusugire bw'igihugu cya Israel. Mu makuru yagiye ahagaragara mu busesenguzi bwakozwe mu bihe bya vuba, misile zigera kuri 500 zimaze koherezwa mu kirere cya Israel. Hakozwe ubusesenguzi basanga ko nibura 200 muri izo 500 zari zarakorewe mu Burusiya. Byumvikane neza ko Uburusiya busanzwe bufitanye imikoranire n'igihugu cya Iran, kuko misile nyinshi, misile 200 ni nyinshi, 200 muri 500 zakorewe mu Burusiya zaterwaga n'abanzi ba Israel mu kirere cya Israel. Basanga izo misile zingana gutyo zose zakorewe ku butaka bw'Uburusiya. Byumvikanisha neza uburyo Iran itera inkunga iyo mitwe yikorana n'Uburusiya mu buzima busanzwe. Andi makuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga ko buriya mbere yuko Iran igaba biriya bitero bya misile mu kirere cya Israel, ni ibintu abategetsi bakuru ba Iran babanje kugeza kuri leta ya Putin, barabibabwira, bababwira ko benda gukora icyo gitero. Iyo leta y'Uburusiya nayo ibihumugisha, ivuga ko ntacyo bitwaye, ivuga ko bari kumwe nabo mu kwirwanaho kwabo ndetse no kurwana ku bayisilamu muri rusange. Ni ibintu rero bitangaje cyane, kandi byongera kugaragaza no gushimangira buryo ki Uburusiya bufitanye imikoranire ikomeye n'igihugu cya Iran. Akandi kantu abantu benshi bakwitaho, reba nk'igitero cyo ku butaka Israel yagabye kuri Liban. Murabizi mwese ko mu majyepfo ya Liban hakaba mu majyaruguru ya Israel hafi y'umupaka hari kubera imirwano, nabigarutse muri documentaire. Kiriya gitero ni igitero Abarusiya babaye abambere mu kurwanya, bavuga ko batabyishimiye, bavuga ko ari ukuvogera ubusugire bw'igihugu nka Liban.
leta ya Libani yavogerewe barabirwanya cyane, bavuga ko igihugu cya Israel kitari gikwiye gukora ibintu nka biriya, nyamara bo barakoze ibijya gusa nabyo igihe bateraga Ukraine bagamije gucecekesha Ukraine kugira ngo cyangwa se kuyica intege mu rwego rwo kugira ngo itajya muri OTAN. Ntabwo batekereje ko Israel ishobora kuba yabikoze mu rwego rwo kurinda cyangwa se gusangumira aho uturuka nk'uko nabo babikoze muri Ukraine, ahubwo bihutiye kurwanya icyo gitero cya Israel. Barabivuga ku mugaragaro ko babirwanyije, bitandukanyije na Israel, badashyigikiye Israel mu bitero byabo byo ku butaka yari igabye muri Libani. Ikindi twinjiye mu mateka gatoya cyangwa se no muri geography, Iran n'Uburusiya basanzwe mu muryango umwe wa Caucasus usanzwe ari wo gushyigikirana mu bya gisirikare. Ni umuryango wahuriyemo na Armenia utaramenyekanye cyane, ariko ubundi Caucasus iri zina bahaye uyu muryango ubundi gasanzwe ari agace kanini kari hagati y'inyanja y'umukara Black Sea ndetse n'inyanja ya Caspian Sea, kazwiho cyane kugira umutungo kamere mu bya peteroli n'amavuta. Bahisemo rero ko uyu muryango bahuriyemo bagirana ubufatanye mu bya gisirikare bo na Armenia ndetse na Iran, bawita iri zina bawitiriye kano gace. Bivuze ko uretse nibimaze kugarukaho hejuru, no muri uyu muryango baba basanzwe bafitanye amasezerano mu bufatanye cyangwa se amasezerano y'ubufatanye mu byo guhana abasirikare ndetse n'intwaro. Twihuse rero mu mateka, Uburusiya na Iran abaza amateka murabizi ko bakoranye cyane mu ntambara yo muri Syria, bose bashyigikiye Perezida Bashar, ndetse no muri Iraq no muri Afghanistan bagiye bakorana bari ku ruhande rumwe, ndetse no mu zindi ntambara zagiye zikurikira intambara y'ubutita. Uretse ibyo rero nkubwiye, Uburusiya na Iran basanzwe bakorana n'ubucuruzi bw'intwaro, cyane cyane drone nagarutseho muri documentaire, by'umwihariko Shahed yakunze kwifashishwa cyane mu ntambara yo muri Ukraine. Gusa uretse izo Shahed Iran iha Uburusiya, Uburusiya nabwo bwagurishije kuri Iran mu masezerano yoroheje indege y'indwanyi karabutaka iri mu ziyoboye izindi mu isi ya Sukhoi Su-35 fighter aircraft, ndetse banabagurisha ubwirinzi bw'ikirere buzwi nka S-400 Air Defense Missile System. Ni uburyo bw'ubwirinzi bw'ikirere bujya gukora nka Iron Dome y'abanya-Israel, aho iyo hagize iki UAV cyangwa ikintu runaka kigurutswa mu kirere, by'umwihariko misile n'amadrone bije bitera ikirere cya Iran, iyo system ya Air Defense Missile System itayohereza misile nyinshi zikajya kugitangira kitarabasha kugira ibyo cyangiza. Akandi kantu ntagenda ntababwiye nuko ambasaderi w'Uburusiya muri Israel witwa Anatoly Viktorov yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS ko Abarusiya bose bari muri Israel bagomba kwimuka bakajya mu Burusiya bakava muri Israel. Ni nyuma yuko Iran iteye igitero cya misile 200 kuri Israel, zigera kuri 200 kuri Israel. Akaba avuga ko rero muri Israel hari umutekano utizewe, bityo Abarusiya bose bari muri Israel bagomba kuzinga utwangushye bagasubira iwabo mu Burusiya. Ibi kandi yabivuze mu magambo ye agira ati, turagira inama abari muri Israel gutekereza uko bahava mu gihe kiri uburyo bw'ingendo z'indege. Uyu rero ambasaderi Viktorov yavuze ibi kubera ko sosiyete z'indege zo mu Burusiya zahagaritse ingendo nyinshi zerekeza muri Israel, Iran na Iraq kubera intambara iri muri kariya karere, kubera ibisasu Iran iherutse kurasa muri Israel, ndetse n'umutekano muke umaze igihe ugaragara ko ushobora kuba muri iki gihugu cya Israel. Ibi rero byanabaye nyuma yuko Minisitiri w'Intebe wungirije w'Uburusiya urugendo rwe rwasubitswe ageze mu nzira igihe aganaga Doha, agasubira inyuma atageze aho yari agiye. Kubera iki? Kubera umutekano muke wari uri mu kirere. Nsoza rero, Israel yashinje Iran iby'intwaro kirimbuzi. Mwagiye mubyumva mu myaka myinshi yatambutse, ariko Iran ikabihakana kenshi. Uyu munsi haravugwa ko igihugu cy'Uburusiya kimaze igihe kirekire cyane gikorana n'igihugu cya Iran mu gutunganya ingufu kirimbuzi, by'umwihariko mu gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Bikaba bivugwa ko
igihugu cya Iran kimaze gutera imbere mu gutunganya izi ntwaro, yewe gishobora kuba gifite n'izindi nyinshi cyane. Hakibazwa rero niba umugambi wa Netanyahu wo kwangiza izo ntwaro bitaba umurongo utukura ukomeye ushobora gutuma ibihugu byombi byisanga mu ntambara. Mu rwego rwo gukumira ibyo rero, amakuru yaragezweho nkitunganya iki kiganiro nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuhinde yari yatowe nk'umuhuza hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Israel, bisa nkaho intambara iri gututumba kandi ishobora kuza kuba intambara ikomeye yagutse y'akarere kose. Kuki Ubuhinde ari byo ubwo bwatoranywa kugira ngo bube umuhuza hagati ya Israel ndetse na Iran? Ubuhinde ubundi ni igihugu muri kariya gace gifite ubuhangange, gisanga mu buhangange mu bya gisirikare, mu by'ubukungu ndetse n'ububanyi n'amahanga. Nk'ubwo wenda mfashe imibare mito yoroheje, Ubuhinde ku rutonde rw'ibisirikare bikomeye mu isi buza imbere y'ibihugu, kuko nk'ubwo Iran kuri urwo rutonde dukesha World Military Power, Iran iri ku mwanya wa 14, Israel ikaba ku mwanya wa 17, mu gihe Ubuhinde bubari imbere buri mu myanya 4 ya mbere. Ni ukuvuga ko buri ku mwanya wa 4 nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Ku mwanya wa 4 igisirikare cy'Ubuhinde nicyo kiza. Bivuze ko rero Ubuhinde atari igihugu kibonetse icyo ari cyo cyose, ni igihugu gifite imbaraga, gifite ijambo, gishobora kunga ibihugu byombi yaba Iran ndetse na Israel. Reka mbabwire rero ko mbashimiye, ari nahansoreje amakuru yaragezweho, mbabwira ni nahandi hizeho gukurikirana ibigezweho mu burasirazuba bwo hagati, ibibazo byose byibazwa, niba intambara iri bikomeze, niba uyu muhuza ari buze guhuza impande zombi bigasa nkaho bituje, byose ibikurikiraho ntandi hizeho kubyumvira uretse kuri isheni yacu. Reka mbabwire ngo mugire ibihe byiza, Imana ibarinde, naho butaha. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyari mwuka naberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara ukubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa, kuko namwe abakeneye impuzankano uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere uburyo umunyeshuri wigiye muri mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyizuyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya, cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference.